Reka nongere mbasuhuze abakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri, abari hano mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, twizera ko mukomeje kugubwa neza cyane. Nawe niba utarakora subscribe hano ku Umwashi TV kandi ako kazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, uko dushyize ikiganiro ujye ubona akamenyetso kakwereka ko ikiganiro cyacu cyagezeho, bityo ubashe kudukurikirana neza cyane. Ushobora kunyura hano muri komenti hasi ukatwandikira icyifuzo, inyunganizi ndetse n'igitekerezo cyawe. Ushobora no kunyura ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, ugashaka Ferguson Rwanda cyangwa Dushimimana Benoit Gering, ukadufollowinga maze ukajya ukurikirana amakuru yose agezweho. Muri kumwe nanjye Ferguson, turi ku wa mbere tariki ya 27 ukwezi n'ukwa mbere umwaka wa 2025. Buri wa mbere rero Umwashi TV tubagezaho uko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda bitwaye. Turagerageza rwose kuzenguruka isi ngo turebe uko bagiye bitwara mu mpera z'iki cyumweru cyangwa n'impera z'icyumweru, kugira ngo mubashe kumenya uko bitwaye. Nibo tugiye gukoraho rero, bamwe byaranze abandi barakina abandi ntibakina. Amuze tuganire, dufatanye ku kwezi kuzace tugejeje aba subscribers 10,000, kuko ubu dufite 7,711 kandi dufatanyije byose byashoboka. Nk'uko bisanzwe buri wa mbere Umwashi TV tubagezaho uko abakinnyi b'Abanyarwanda bitwaye hanze y'u Rwanda. Duhereye mu gihugu cya Kenya kuri uwa gatandatu, ikipe ya Leopard ikinamo Gitega Ruturu yanganyaga n'ikipe yitwa Murange CCA igitego 1-1 muri shampiyona. Uyu mukinnyi rutahizamu yabanje mu kibuga gusa aza gusimbuzwa umukino utarangiye. Kugeza ubu Leopard iri ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rwa shampiyona, bizasubira mu kibuga ikina na Kariobangi Sharks cyumweru. Reka tuve muri Kenya tujya muri Libya ku wa kane, Al Ahly Tripoli ikinamo umwugariro w'Umunyarwanda Manzi Thierry yatsindaga ikipe ya Al Ahly ku masi ibitego 3-0. Muri uyu mukino ntabwo uyu myugariro yakoreshejwe, dore ko afite ikibazo cy'imvune amaranye iminsi. Al Ahly Tripoli ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona, izasubira mu kibuga ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 28 Mutarama 2025 ikina ikipe yitwa Abi Ali Ashari. Ku wa gatanu iki cyumweru gishize muri shampiyona y'igiciro cya mbere muri Tunisia, ikipe ya Olympique de Beji ikinamo Ishimwe ni City byanganyaga na Esperance de Tunis igitego 1-1. Iyi Olympique de Beja mu mishize byabo ushaka umwugariro w'Umunyarwanda nigena kirimo ikipe ya Pele Football Club, ariko ikipe ya Pele Football Club yaje kuba inyomoza ibi byavugwaga. Reka tunyavuye muri Tunisia tunyarukira muri Afurika y'Epfo. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo ikipe ya Kaizer Chiefs ikina mu Ntwari Fiacre yatsindaga ikipe ya Free Agents ibitego 4-0 mu irushanwa rya Nedbank. Ntabwo uyu munyezamu w'Amavubi bigeze akoreshwa kuri uyu mukino, dore ko atari no ku ntebe y'abasimbura, bivuze ngo ntabwo ari mu bakinnyi 18. Kaizer Chiefs izasubira mu kibuga ikina na Orlando Pirates muri Soweto Derby kuri uyu wa gatandatu. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize muri shampiyona y'igiciro cya mbere muri Azerbaijan ikinamo Mutsinzi Ange ikipe ya FC Zira FK yanze Mutsinzi yatsindaga Shamaki ibitego 2-1. Umwugariro w'Amavubi yabanje mu kibuga, yabanje ku ntebe y'abasimbura gusa aza kwinjiramo asimbuye ku minota 27. Kugeza ubu Zira FK iri ku mwanya wa gatatu ku rutonde rwa shampiyona, izasubira mu kibuga ikina na Karabage kuri iki cyumweru. Muri shampiyona kandi ku wa gatandatu ikipe ya Sabairi FK ikinamo Nshuti Innocent yatsindaga ikipe yitwa Kabasi igitego 1-0. Uyu rutahizamu w'Amavubi yabanje mu kibuga ndetse nawe watanze umupira waje kuvamo iki gitego cyabonetse ku munota wa 11. ikipe ya Sabayeri FK yahise iva ku mwanya wa nyuma
ikaba izasubira mu kibuga ikinira ikipe yitwa Turani uyu wa gatandatu. Ni shampiyona y'igiciro cya mbere mu Bubiligi ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe ya Kibershot VA ikinamo Hakim Sahabo yanyagirwaga n'ikipe Royal Union Saint-Gilloise ibitego 4-0. uyu mukinnyi w'umunyarwanda yari yabanje mu kibuga gusaza gusimbuzwa ku munota wa 78 kugeza Kibershot VA iri ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa shampiyona izasubira mu kibuga ikinira ikipe yitwa Genk kuri uyu wa gatandatu. Muri shampiyona y'igiciro cya kabiri mu Bubiligi ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe ya Louviers ikinamo Samuel Grete yatsindwaga n'ikipe yitwa Club Next U23 ibitego 2-1 nk'uko bisanzwe. uyu mukinnyi w'umunyarwanda yari yabanje mu kibuga ariko yaje gusimbuzwa ku munota wa 88. kugeza ubu Louviers iri ku mwanya wa gatatu ku rutonde rwa shampiyona ikaba izasubira mu kibuga ikina na Zurich kuri iki cyumweru. Ni shampiyona y'igiciro cya mbere muri Ukraine ikipe ya FK Krivabas ikinamo kapitene w'umunyarwanda Bizimana Djihad iri kwitegura imikino ya shampiyona yo kwishyura iri muri Espagne aho kuri uyu wa kabiri iza gukina umukino w'inshuti n'ikipe yitwa Tormes yo muri Norvège. Uko rero uko abakinnyi b'abanyarwanda bagiye bitwara hanze y'u Rwanda, ubwo tuzakomeza turebe n'abandi ko bagiye bitwara abakina. Nawe niba hari uzi wajya hano muri comment hasi ukatwandikira ukatubwira uti bimeze gutya kuri uyu mukinnyi, niba ari n'umunyarwanda uzi ukina hanze y'u Rwanda wadusangiza amakuru ye. Reka mbashimire bakunze bo Mwash TV rero, mwari kumwe nanjye Ferguson. Rwose nkomeze mbasabe uku kwezi kwa mbere kurangiye dufite abasubscribers 10,000 kuko turabura bake cyane, kuko dufite 7,711 kandi 10,000 byashoboka dufatanyije. ushobora kunyura hano hasi ko muri comment ukatwandikira icyifuzo, inyunganizi n'igitekerezo, ndetse ushobora no kunyura ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ugashaka Dushimimana Benoit Gering cyangwa Ferguson Rwanda ukadufollowinga ukajya ukurikirana amakuru yacu. Mukomeze mugire ibihe byiza, twebwe turagaruka mu kanya tubagezaho andi makuru aba agezwe.